Uprkos bolnom porazu u polufinalu od Portugala, selekcija Srbije do 17 godina je ostvarila sjajan rezultat. Na svim utakmicama na turniru pokazala izuzetnu igru i potvrdila da je ova generacija sastavljena od igrača izuzetnog potencijala. Najbolji među jednakima Mihajlo Cvetković, napadač Čukaričkog sa 4 gola i najefikasniji srpski igrač na šampionatu. Iz utakmice u utakmicu smo rasli kao tim, kao ekipa. Mogu da kažem da smo prvo poluvreme nadigrali Portugal. Imali smo sve u svojim rukama, imali smo posed. Nakon toga možda i malo fizičke snage nam je nedostajalo, ali sve u svemu, kad pogledam, veliki učinak nas svih zajedno i svi smo zajedni u porazu i u pobjedi. Izvanredna grupa, svi smo bili zajedno, kada je trening, kada je oporavak, kada je utakmica, svi smo zajedno, nismo imali nijednog igrača koji se izdvaja. Statistički, na celom prvenstvu između ostalog Srbija je druga ekipa po broju postignutih golova, prva po broju udaraca na protivnički gol, druga po posedu, ukupnom broju dodavanja, prva po defanzivnom intenzitetu i nije zanemarljivo reći druga najmlađa ekipa na turniru. Imali smo 2-3 reprezentacije sa nama u hotelu. Treneri su prilazili i hvalili nas kako u čudu su bili kako igramo predivan fudbal. Od prve utakmice smo pokazali da hoćemo da se mi pitamo, da mi imamo loptu u našim nogama. Eto, kako da kažem, u posljednjim utakmicama smo izgubili malo fizičke snage i to je dovelo do eliminacije u polufinalu. Teško je kad ispadnete, kad se nadate nečemu što svi smo verovali da možemo do finala. Najbitnije je to što su treneri, što su nam treneri verovali, što smo svi kao od posljednjih igrača na klupi do bukvalno golmana znali svako ko šta radi na terenu. Iako je u omladinskom fudbalu situacija daleko od idealne i prethodnih godina je napravljeno dosta propusta, ovo je za Srbiju u ovom uzrastu drugo polufinale u poslednje 3 godine i pokazatelj da talenat ne nedostaje, ali, reći će vam upućeniji, nedostaje kvalitetan rad.